Nikiatho kio mwaka kia uragirikira ni ikundi mwanya mwanya biona na kio mtuire wa mutharaka wini bo kinyairio na kinyangu cha kio mtuire. Nikiatho kira kireta mwaka riwa baingi kuma kaunti ya Tharaka Nithi na gutigira mtuire bo bone ndi butikwithira bukiola tungeria kathomba baronekere gwikinya kire uragirikenda kuwa tambaru ikundi mwanya mwanya na kinyagu ikenia no kinya ndimbo chekintene abiachara kinya bedera baikeda kadha kumania na mambura ya mwanigitwanda to Robert Matano na arari kire mambura ya na kinige chunchi kimbere kya mambura ya Mutharaka. Aramisi tariki 14 mweri wa kenda mwaka wa 2023 barathiuruka kigiri bonde bari na gitumi kimwe. Umenifanya niruke zaidi. Nikiatho kira kwerita ria mbere kiruguritwe ni Minister wa Mtuire na Utalii Madam Penina Malonza. Naturali zetu ndio nguzo na msingi ambao maendeleo yetu kama nchi itajengwa juu yake. Mrugamiri wa kingiro kia nyamu kia Meru National Park kusema ya kwamba tumesimama na hii community tukisupport the cultural festival for the longest time. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Erastus Muthomi Njuki wanajivunia kuwa wa Tharaka Nithi na wa Tharaka kwa sababu mwacha mila ni mtumwa. Munini wake Muisraeli na atongoria bangi kathumba kuma kiri kaunti ya Tharaka Nithi na baba bonde bari na mworoto umwe. Festival ino ya Uragit tucokeire kaire tumbirudage kira mwanka mweri wenana kira mwanka kana mweri wa kenda aga Uragit ibowetegerio hu. Ukienda kwa ile kitu inaitwa Tourism Promotion Fund ambayo ni pesa ambayo watalii wanalipa ama wale watu wanatumia ticket. Hapo ukicheza kama wewe mandamu waziri tunaweza kupata not less than almost 300 million. Ukituwekea 300 million hiyo 20 kilometers zimebaki. Hii gate yetu ya Uragit itafunguka na watalii ambao wanataka kwenda Meru National Park watakuwa wanapitia hapa. Ikundi mwanya mwanya bila biliongete guku bila bingira kiringo ni kenda kuona ni ndwimbo ciago cia gitene. Nara na batongoria mwanya mwanya bagwatanagira na bokwina na gukenera untuire bubu ya kurigarania antu agabatia gutinda na ende akikabaya ga kuonania ndwimbo ciago cia gitene na baketho bakigwiranagirwa bari bantu amwe kuri na barabayite guku na mworoto mwanya mwanya bamo gukungwira huku nimekupenda tu sana like hakuna kitu sijapenda. Barabange bakaretwa isiasa register nibo tweke a member bakia makenu kenda bomba gugikuria kuma grassroots na kuomba gomba kwa bwena sauti ya kunegotiate mugate urogumanagia na kiama bange kuringa biashara na bobara bange bayaga naga kurumaga antu gukerukira kiri utongorio ba kaunti ya Tharaka Nithi betegiritie antu bombe kwithwa bakiwiragirwe na into mwanya mwanya na bara nabo bakundaga gantu betegirwe gukunda twinto mwanya mwanya kiri kiatho giki amoroto munene wa kiatho giki nuriku. Wale watalii wengi huwa wanasunguka wanafika Meru wanapita Maua wanatumia ile gate ya Murera, yet ile iko karibu sana ni hapa. Na kwa sababu hii gate si tu kwa niko karibu, pia umeona utamaduni along that gate yote katika hiyo barabara ni aina hii umeona hapa. Ano banga niritie kiatho giki kia bitano kia Tharaka Nithi Cultural Festival. Turimeta Tharaka Nithi Uragit Cultural Festival and it is government sponsored 100%. Kuri na barabara na yendekithia kiatho giki gichencherwe tabura kiari mbere getagwa Tharaka Cultural Festival na kagita gaka gitwa Tharaka Nithi Cultural Festival kenda gutigira migongo yonde kuma kaunti no bakwigua bari baganire rero antu bakwarera ino ati nyamburinu cira chencheru ritwa chato gitwa Tharaka Nithi Cultural Festival njira ya koninta woromwe ba kaunti yetu no nyamburinu chato giri nene mono no mwaka twetegere nabo antu bainge kana kaunti yetu ngere na antu bonde betherwa accommodated. Amwe nogu kuri na barabataganiritwe ni ubangabanganire bunene bwa kiatho giki tandie mwini musiaro wa Tharaka kwina bantu kwenda kureke biswa aini ba Tharaka
na Tharaka Nithi bati utambulika iba Tharaka Nithi bonde secure na gospel utigo utambulika so igitari engeria gwakara kurutho events ta ino cia Castle Festival ya Mutharaka kaini ba Tharaka Nithi ba ini bobwe atugwatania ntugia runko riungi nthiguruni ya siasa kiathoni giki kenda gwibonera bura ciumba kuthongamia kana ciumba kuthukia kiatho giki. Robert Matano nikiripotera Wero TV kuma Uragit Tharaka Cultural Festival.